Pemuda berbahaya juga hadir. Ayah tamu di Bojong, tira di Ketip. Si Nena Eka Geol. Eko ya laguna lagu Gemila. Ayo pimpinan. Eko. Bala-bala kayak disponsori Gudey Widow. Tiga pemuda berbayana junjung ngadawung heula ke deui bagian ke sana tos panutupan namanya nakol. Pas komna teh can anu ngeusian kosong kene.